Tapi upasangi yaro sampaja sunnah Pak Imon rina sampaja paralue aja nanoko masigi eta jama. Kutulik perangi bawe lo bolata. Kona bolata jama. Cuma yaro macapa ko lati bolana de na sampaja ngai jama memang ko masigi. Pak maka te tahu Pak na ko latu ni bolana na sai pajaipi. De. Iya. Jadi magai makuye yaro nabita na podangi sahabat. La taj'al buyutakum maqabira. Nabi terumah kada. Pada kui di makalan ni polangi kada la taj'al buyutakum maqabira. Aja mo panca jiki buruk longi bolam. Monrui bawa matin roman rede monrui masampaja. Agana sa Nabi ta nawiru buyutakum bikiratil Quran was salat. Paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran basampaja. Tania sampaja perlu rona masuk Pak, sampaja sunnah. Jadi ro sampaja ngimon rina loro, tapi ni lo bolata. Ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba non roi malaika tu boleh nareku yon rima sampaja, non roi malaika tu boleh ku yon rima ngaji, nalawi malaika, naturungi malaika tu. Ia masigi Pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka.